tumaze kuba tugera ahangaha mu mujyi wa Goma ahagiye kubera inama muri stade Derinite aho M23 yatumiye abaturage bose mu mujyi wa Goma kugira ngo baze bumve impanuro bumve ibyo M23 yateguriye abaturage ni benshi mu mujyi ubona ko baje kuri stade Derinite stade yakuze yuzuye nta hantu waboneka ubushishi ntabwo wabonekera mu ubona ko rero abaturage baje kumva imigabo n'imigambi ya M23 yamaze kuba inabashyiriraho guverineri. Turi hano rero nka Kivu Iwacu turi live kugira ngo amakuru yose abagereho gatanu kuri gatanu ahangaha mu mujyi wa Goma. Ibintu rero urabona ko bimeze neza cyane ahangaha mu mujyi wa Goma. Uraje ukurikire amashusho yose, ukurikire video yose uburyo bimeze ahangaha mu mujyi wa Goma mu marembo ya stade Derinite. Yes, turi mu mujyi wa Goma, mu mujyi neza rwagati kuri Festival Goma. Stade Derinite iri inyuma ahangaha. Abaturage guturuka BDG guturuka mu birere ni benshi mu muhanda murababona amayimaje baje mu nama y'abayobozi ba M23 nyuma y'uko M23 imaze gufatira uyu mujyi wa Goma. Turanga mu mujyi wa Goma turi kumwe n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, haba ibinyamakuru lokale byo muri Kongo ndetse na international abaturutse mu Rwanda ndetse n'abandi. Twaje kumva iyi nama ndi kumwe na Rafiki ngwinana bino Rafi bimeze bitubundi bimeze neza kabisa. Ebana natunguwe, abantu ni benshi urabona abantu ni benshi cyane ubundi abantu mumenyereye inteko z'abaturage uyu munsi rwose inteko z'abaturage ndabona ari inteko ya rubanda muri Kongo. Hari umukongomani twaganira arambwira ngo na Kisekedi ntabwo bigeze bamwakira gutya cyangwa undi muyobozi uwo ari we wese, ngo nawe ngo ntabwo yari azi ko muri uyu mujyi wa Goma harimo abaturage bangana gutya. Gusa njye natunguwe, nanjye umuntu wanzanye neza kwishimira hari abantu b'abagabo baradufashije cyane, turakora amasaha 24 yandi umutekano turawufite nta kibazo, hakufanyia kitu chochote wanatuko tuna salama kabisa. Ati tuna na Kiswahili unaanza kizungumza. Na Kiswahili tunaongea nao wakaniambia kuwa wana salama, hakuna shida kabisa. Aha. Abantu rero ni benshi tugiye natwe gukurikira, tugiye kuvunda hano babyita icyo bita umuvundo. Tugiye kurwana imomati ariko hari uburyo batubwiye ko tutaingia ndani. Hari uburyo banatubwiye ko badufasha tukajya muri stade kuko niba twaturutse hanze tukaza muri barabara yote kufika pale. Watu wanajaa. Barabara ilishafunika kabisa. Kuna watu wengi. Unaona wile mtu mupe Yesu Kristo maisha yako. Mupe Yesu Kristo maisha yako. Ubwo nawe yabonye aho guhitishiriza message. Na kameramani wanjye mubwira ati asante sana kabisa kwa iyi image. Icyapa kiri kumbangamira iki cyapa. Aya. Mbabarira undebere koko iyi image. Abaturage ni benshi guturuka hirya. Abo ngabo bari mu umuhanda wuzuye, umuhanda rwose wuzuye. Aya. Urujya n'uruza rw'abantu. Papa tubwire ibi bintu biri kubera ahangaha mu mujyi wa Goma, urahazi? Uhamaze igihe kingana iki mu mujyi wa Goma? Imyaka 8 niho mporera no mucuruza. Amakampanye yose yagiye abahangaha yaba Kisekedi yaba Kabira, ntabwo ndabona population ngano. Kandi aba muri kubona hangana ni bake. Aha ruguru sinyerse hari abandi bangana nkabo. None ikibazo ndi kwibaza ukuntu abantu bari kubumve discours
tuza kugezwaho na M23 ahubwo ikintu bari gukore bari kuzana amafaranga bakainstara hano kuko abantu bari no ruguru nabo ni benshi kandi bashaka kumva message rero icyo kintu nari gusaba abanyamakuru bakabidufashamo kuko abantu bafite curiosity cyangwa se amasiko yo kumva message turi bugezweho kuko twese abantu bitabye ku bwinshi pe aba muri kubona hani bake hano ruguru abandi mutari kubona abandi baranyanyagiye hepfo mu kuvuga ngo hakagombye gukorana buhanga rikomeye kugira ngo abantu bose bakire message ya M ya population ntabwo ndayibona yitabira mu rwego rungana wowe ukorera hano umaze imyaka 8 ntabwo urigera ubona population ntabwo bagize imyaka 8 hano go urabona ko bakitayeho ahangaha kabisa twibereye kuri Instigo dada sapa ni kwa Instigo aha kuyatongeye sasa papa wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Haji. Bwanaji. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Aha, Haji, tangu uliishi hapa Goma mara ngapi kuona watu wapata hivi? Ndio la kwanza kuona watu wapata hivi. Kwa unasema haki? Ndio mara kwanza kabisa depuis mimi nazaliwa ndio la kwanza kuona watu wengi hivi. Fasiria watu wanaanzia wapi wanaishia wapi? Watu wanaanza mpaka Rompe Chukudu. Si wanapanda mpaka kiwanja ya Kabumbu. Watu wanalala barabara yote kabisa, watu ni nyingi zaidi. Unaona watu wanapanda, unaona watu biko wanapanda hapa, wanataona nini hapa? Unaona watu wanapanda mapoto, wanataona nini? Wanachunga tu maneno ya wakubwa jinsi watazungumza. Kuhusu M23 ilishaokoa, ilishakamata hii mji. Maisha ya wakaji iko namna gani? Iko swafi tu. Tunaendelea vizuri na tunaishi vizuri. Wanabachunga namna gani? Wanatuchunga vizuri. Na utasema mamake hapa hii anapaswa kuwa na neno. Na wewe sema neno hapo. Antuka gizi umemaliza uliza ndugu yangu pale mpasha habari kabisa. Kweli toka tunaishi Goma bado hatujawahi kuona population kama na hii. Tumewahi ona kabisa movement mingi zimepita hapa Goma. Bastare mingi sana bamewahi pita hapa Goma kutoka miji mbalimbali za Ulaya, Marekani. Bado hatujawahi kuona population kama na hii. Basi, na kama tumejikuta hapa basi tumekuja shangilia movement moja ni M23 kwani hao ndio sahi wakubwa wetu. Lakini watu wanasema M23 ni warebeli. Jua nini lahia mnakuya kushangilia warebeli? Sie antuka kwa nia sie kama vile raia hatuone kirebele pale kwa sababu biko bana defendre kitu yenye gouvernement en place ilishindwa defendre na biko bana kataza mabaya yenye gouvernement en place ilikuwa nashinda kukataza. Kwa maoni yenu mnaona M23 inazidi gouvernement 100%? Atuka mpaka sasa kwa kuona gizi biko banatumika na courage yote kabisa banashinda. Lakini basoda M23 abaombe sigareti? Hakuna sigareti, hakuna kutunyanganya matelefoni, hakuna kuambiana usitembee usifai hivi, hapana. Ila hawataki ndio kusikia mlio wa risasi na sie njoo yenye natutatiza kasi raia. Sasa ile masilaha zinaanza piga mmuji, sie raia hatuna amani. Lakini hivi mko mnasinzia? Tuko tunasinzia lakini kungali masasi kidogo ambao tuko tunasikia, lakini bwana ikasikilikana leo hapo kama kesho haitasikilikana pale. Sibure yuru wakiri jiwe kule kupandia kule za kihisi kwenye muzarendo moya iko na kasilaha. Ndiyo, lakini na kama silaha ilisikilikana fasi haiko nasikilikana kwa tena mara pili. Ni kusema anakuya anaiba rupangu lakini risasi kasema manake haitaongeza ria. Haitaongeza ria kabisa, inafika pale. Tuko na baona na biko na pita kabisa maveni banenda intervene. Muko mnabasaidia kuwapatia habari kwenye tule tujinga tungali? Hatuwezi kosa kuwapatia habari kwa sababu wale bajinga ni batu wenye biko banatutatiza, wanatatiza familia zetu, wa mama zetu na mali zetu. Ni batu wakia tunyanyasa. Habiko aseme batakia pigania mtu, batakia kudefendre mtu, hapana. Ni kusema bamtie mwingine muhewa ya mubaya, batu yote basikie biko muhali ya mubaya, kisha boye bafanye kazi zabo za mubaya, lakini M23 haiko na baruhusu vile. Chenye chiko hapa ni kusema M23 ilikuwa bagomboa. Ndiyo, na sio ndio vile tumeona kabisa. Mara ngapi kuona population ya namna hivi? Ndio mara ya kwanza. Kushi hapa Goma. Ndiyo. Na bakofia remedi balikuwa bakufika.
acha kwanza Koffi Olomide tulileta mpaka Akon hapa mpisi wa Akon alifika mpaka pale kwa airport. Operation ya kufika hivi. Airport population haikuwa kama na hii. Kwa sababu hata kama tungesema twende airport, hatungeenea tu, tungekuwa mingi juu. Mimi natokea kule yulu, population inaanza mpaka kule kuna ni Kusnel. Donc mwenye haiko hapa hawezi jivukisha hapa. Donc hakuna giza ya kupita katikati ya batu a partir ya interval ya stade. Lakini hivi ndio itafika Kinshasa kabisa, bakafika Kinshasa kutugombola sie bote ni sawa. Juu mwingine ikuwe na amani yote na tuishi kabisa. Manake nyie Goma NATO ishuke. Nyie Goma mlishapokea usalama kabisa. Usalama si kwanza tuko nayo kwa sababu tuko naona faso biko natumika habanyanyashe. Na wewe uko cha kuongeza mimi kuhusu jirani benye nasema? Tunashukuru Mungu tu, tunaona population jinsi na yala pale, population inaonyesha kama amani iko ndani ya mjini. Cha muhimu ni population na wasoda biko wanachunga vizuri, hakuna tatizo. Bali batiria guverneri muri muyuwa hatu ya mjo mpaka hivi. Manake ndio mnachunga babatangazie. Ndio. Guverneri aisha kuwe. Mwenye alikuwa na remplacer Chirumami. Chira rahi aseme iko na moyo ya kujifikia mu guvernora. Anasema chenye kinamtesa. Chenye anataka. Asante. Ngoja na sisi tuendelee kukamatisha mabari. Asante. Yes, ahangaha turi umuntu ushaka kujya mu gisirikare cya M23 cyangwa igipolisi cya M23 ari kwinjira ahangaha. Umuntu ushaka kujya mu gisirikare cyangwa igipolisi cya M23 dore ahari kwinjira bakamushyira mu ngabo bakamwigisha igisirikare kimeze neza cy'umutwe wa M23. Hapa ni wapi? Hapa ni Kupire. Kukomisaria. Njoo hapa mtu anataingia mkijeshi njoo anapitia. Okay. Umuntu ushaka kujya mu gisirikare cya M23 ari kwinjirira ahangaha.